Mema up to the end of next week. So one family anko quarter me chiwa mebo. Me baby ametu bi amebu ajimisika, mebu asizi me kaki. Na Kwame Brobe, me see me mount up to next week Wednesday. So one 7 me rate of sermons and me chiwa mesho aje wukaki. Say me te say Monday would say when I'm at the microphone e kwa adwuma. Cause na no wo nkwa adwuma de bia because me chiwa mebu say me yem ba mesho te say the mention James. We are kwa siawate aboa me ma ye adwuma ma so ntua meka wo na Kwame Brobe me ni wonum utisa VIP. Family court because me need team I ready. Me ni wofake I ready auntie B I ready. Omo wo de san kwase asem na du wo na be hia court ma metwa kwase aba aboa wanim tantan wo nice strong me chi waboa mebo no afna na otigana ho no a ya ba ya afna na ekwomo de no a no open kofo a blackmail no afna na won konkwo ya adwuma no a nani abren kofo so afna na ekwomo de na nani abren kofo so na wode ahunahuna wan fesika ma me do be ba social media so wan fesika ma megu ani ma se what the edi minister say what the edi panyinfuo bi what the edi ne nafufuo bi what the edi nkofuo bi na what the edi amane to etwi efia so asnega to etwi ne ho akagam ya ba ya na ne to etwi ya ne ho akagam this time adwuma no ankoye ama no this time adwuma we de watla na pro na dwe what they are found wrong place. Oh yeah, audio they are come obi sek obe hunehuna. Em say na say you say video bi ni na mabonten ni na social media so ani ye keka say. Eche say ya ba ye ni apre. Eye fia so snega. Che say wa pa manches no de aso. Eye krata bi mu a wo hye no. E na wo kasa kasa obi ye kasa na krata ben na ya ba ye hye krata ben ena ya ba ya so eja ana wa peja e dia so mu eja ye de se wonim ya ba ya ye nim se eja ne hu dwi na wo twi bibi sa na komo de sister sa komo de no wa ko popo na ni egu obi abrante so a 2 years ago okochi ni di ye obu no ena brante no chese wo hunehuna kra no chese what the brante no back media ne so se wo be gua brante na ni masi oye all kind of audios de koma brante no sa na metete no na no pe ya da sori ya se ya ba ya osuku ni ya a whole Ghana graduate MP asia kasa fa sakwaye djuma kasa meboa e kwama de no ama ko de ni bre ko sia ba abrantie bi so ko han nani o ko blackmail ya abrantie na ko pesika na this time de say kom na wo baby ya this time blood is my word ya this time de ya hunu otuo so di mi baba media ne so padia me kura me pesa me trendy bra ne so pesa wo trendy ene ya ba ya si bre bi atwam o be so pa bra yiye pa fia so snega ena bra no ko serve on letter police for inviting no police for tro yen safre ya sa ya ba ya tro yen safre no anti ganga wanko Ghana minister ya ekuro no ya ne de ya wanko ekuro no ne de ya wanko ene a police for na ya by force
to grabu. Ya kwa swaya because you invite Wama. What disrespect Ghana police? Now we are what's happened to me, the other because Ghana the Emreniwo. This time the Ghana police here, Juma. This time Emre Juma my yaba ya say a corona ya timna de be obe sopa corona. A corona what timna de be sopa wo say. Ghana Emre bi aniwo. Ghana mla nya Juma no. Posi ya invite na wa ma ya. Ya kwachi ya widi. Anye jai. Anye ya se ya twi aba ya ani. Ya twi ni se ya. Ya ba ya se menko. Almost so beko. Almost se menko. Ya so beko. This time of the year. Na chasa me ya se mi beton from memu. Nkofo ka bia minya bi beka bi. Sani amunim se ngege me ya madwuma no. Na chese me nua be me bia ba be fra. So na chese makobu so side of the story. Na details na nkasa de se won subscribe eye se follow mami ngege 3 pages no. Engege me wa 3 pages e wo Facebook. Ba ku ye na Bonzi mami ngege. Ba ku ye engege Broscoto. Baako eye mami ngege no aya na metaye mi video wo so no. Na secret ni say all pages no. Me fan chatting obia. Me send a friend requests. Me fani enkofo nkasa. Who inbox so anase and send a message ya and reply anase me respond. Enkofo di mi din bie fake accounts. Enkofo chatting. Me sraw minua. Shall we na wobi amfa me wa me chate am wadwena anya say ye wa sani amunim no mi page ya £1 ne ma me pa cha wotonfo ne se wei eye 18 karat gold no odi spray ho £1 pe ba cha enshada nya pure gold inside na mom ya ye and ya di 18 karat na gu ebe che se wo hwe ne ya ebe che e de ama ewia na ebo wo hwe nioma egu mi page ho mi page u ba benya £1 wig na wunya £1 makeup na wunya engege £1 boot ni shoe slippers ne bag na wuyi ngege £1 t-shirts na se etwie mu dana de ko a he ahana me friend say onyi ni low no hye ne high ewia no po ewia me po eti me de nioma ni ba begu ho a me sere obeyi ni low ne be hye ne high na so ho nya fe e ma maya ni me yi ne fofofo amba no ma be yi ne fofofo asa enwanwa ma enye hu engege kona idebi kekeke my beautiful Rahel Apo mon tagi na mon shene bi nkoka tornado mami etiefo ade kura ye de ache ya ba ya no makobu sanipa kura oche ya ba ya makobu sanipa na oche ya ba ya no na mumye kotie nipa nenu masem ade kura ntia wo se ewie anopei ahomachi wakwachi ya ba ya mumye kotie nipa kura nenu masem mumye tie ye nua be ma no a chese kaya ba ye ko hunahuna no mumye kotie ye nua be ma nenu masem mumye tie muntie asema ye nua be ma ne kan ye ntie a odi agina so engege mi kobusa no odi agina so akwachi ya ba ya ya chi ya ba ya this time sister ne ho akagem
Sister, dear, send your mom when you come in an or bohenya. A common in an or cassa. Ya, shall ye for the set, ya? Shall ye? Na sound cook up radio station, no? Saudi back down in a abetia bar. Sansu ben kuba. Sansu dear woba. Kuba yesika. Naja said the Biawa when it chiranko for. One Fessica ma, me baby go any mas for social media. Every con anymore. And then the pub be the crap part trend, ya. Omo part trending or my trendy home business. Eti ene. So ko catch will be said. So why me misika? Timi do baba media ne so. O ko catch adwumakuo bi say why me misika me gu ani mase. Say nye boni bi na obi dia ye wo a. Ha? Asem biye wusu aya wo na be krawo. Na anu na abetwe wano se eko esi mercy ho. Ani ni kuna wa de sem ho kwatwe baaye. Ma ni be ye tunsen. Na ma amwa ayi wa na atwe besi ho ma ye hu se. Enkofu o test sa na tie ya. Anopa e mete he. Kofu na test me ya me ye hu se ya chew. Ya chew. Atiefu amom ye kokotie. O chew no. Dia wacho ya ba ya no. Umye nkotie nanum asem. Papa, ye da so de ye enenam frama mu se ya che ya ba ya na mo na wa me yakwa akoche no. Se wo mfele ade udin betudwa e de amaye. Na ade kura wo de aye wunti a wa me yakosoa no. Na eja wa ma ya tini nyina. Enti me entie wanum kasa. Ama ye frame nana kwami bubi na me na me ye CEO ma P-Mobile and me and me so ye CEO ma fuel fry vegetable oil. And I company no ye produce one and I say produce spaghetti any sardine. Na the assembly nyane say 2 years ago if you Schwarzenegger A+ every buy say yen no ye brand ambassador. G2 mu say ampa ebe brand ambassador. I agree on a certain amount. Say obeji $10,000. Now $10,000 no along the line and I 6 months into the contract no being no say or and I say hey madam now kwa no want me enjoy contract because when I also yo bye bye and yes bye bye no all the social media say yeah the neka na fire and I'm a be mu say yeah no now fan in kwasa asem nyeden en konti ye man etiefo no 15 deep freezers na chesa una oye adwumawura chesa una oye CEO adwumanim acho mina me adwumawura mina me CEO okay mina me CEO na nti me jitu na me agree so okay ye settle no now fan na asem nyeden enko okay ya settle asem no no crab social media etiefo obi beka se voice ya me boy efri Ghana for voice ya me boy eye onipa ene wa me yakosoa ya ba ya abetodwa ene nam join news ene nam amantaten so ene eda news say ya che ya ba ya sa voice eye abrantie no a ana adwumawura no a oni afia so akọ contract ya contract na nso ena ya ba ya se ojai ehun sambia na bebere ekire me de beba enti mu amutie voice hi eye voice ya adwumawura no adwuma no a wakoche ya ba ya ne no a abeton framam se ya che ya ba ya no ne voice ena mebo no muntie ni yie papa ye da so de ye enenam framam se ya che ya ba ya na mo na wa me yakwa akoche no se wo mfele ade udin betudwa e de amaye na ade kura wo de aye wunti a wa me yakosoa no na eja wa ma ya tini nyina enti me entie wanum kasa ni sardine na the assembly nyane say 2 years ago if you Schwarzenegger A+ every buy say A+ kwame A+ G2 mu say
ampa ebe ne brand ambassador ema yen na agree on a certain amount say obeji $10,000 na $10,000 no along the line na etia no 6 months into the contract no be na no say oko and I say hey madam na oko a no entimi enja nkwan ana entimi no wiska because when I say oko na entimi oko na bye bye and yes bye bye no odi eba social media say yeah the neka na fire and ama mu nyina be mu say ka no de ye Angel FM en konti yemma afa ko fi me tiao Emma Mickey to Emma the man of 15 deep freezers. Na chesa una oye adwumawura chesa una oye CEO adwumani. But mina me adwumaria mina me CEO. Okay. Mina me CEO. Na nti me to when me agree so okay e settle no na funny na se menye den enko. Okay. Ya settle asem na ma onu ka ba social media. Mema mo evidence. Ye ndi ne ka. Wajia to say, ya settle bibia na the American Opa Monfre Hammer. Hammer is ready to testify everywhere. Okay. Hammer should in send back to job because Hammer no demon Emma Eddie freezers, Nanny Sika Command. Emma, yes, bibia na yet. Atija, be a corny way. Etiefo, eyifuo ni ti na metwetwe mu saa no. Mesraw, nipa wo kasei. Eye nipa na wa me yakosoa ya ba ya 2 years about the team. I'm one I meant to say if you have to say ni onye de na me mpe bibi man na me si madam na wo say onye madam should na me mpe bibi ye de wano ababa wana what social media say enkrofo ma me ne enkrofo papa no ma ya bobra esisuo no eye hungry dogs we are hopeless we are useless ekwamode no ne nkukobuo FM na amanisika na numu dwa ene ne dollars na wajije ne coins na wajije ne YouTube nti a all sign kofo animonyam amanisika baby a wako sign contract no anso na wodwane firi wo no amu pia ne ti kwakọ oboko no okaka na ni baby a wase no wase Rahel apo wase Tornado ho wase Miss Bell ho wase say asofufu anyina wase say ho wase baby a wase ho eti say na ni bra bre edi na kwa amaniem ni o mutio ena adwumawura no awakọche no wo kasa no wase ya ba ya friend se ne ho nyede wasi kani shuwa premeni shuwa lege dana nyina sike kuta wo wona wo hwe enyanka so meka che wo se akura na kuta no nyanka na wodi aye ken wodi bu nkofo aya no mbeka se meboa azan lege shuwa obi ma usika no wa ma usika wo sheda magina social media so hye wo mo pepesi se eye wo mo mom na de woka wo wuti we wo bi betumi ya de woka ya sini ohun si chire wo papa we wo dia sudi na wo bi ya de woka da bia wo sade na hungry dog se da bia me ka che se ne ma fon ne ma tantan ya ba ya wo ho ekoma de wo ena wadwene ya wo se ya no mu nyina kwamode yen wo ye nkwase asem ye pia bonten na ye beka o se ye hungry dog ye jobless kura no kwamode ye yo ekwamode ye me friends race ka o sras asofu sika ne ama wa na wutwabo wo mo o sre minister sika ya ma wa na wutwabo wo mo we so wakwa akosre ni sika wa ma wadwuma se ye adwuma ne kura wa anya anwie wakwadwuro akwadwofuo be oba ene wiase ayade wo de wo mame emienu no anyway yakora na wo de na ta wo nsa no na ani sa wo to na sesei wo de ayi ni bia kwahyehyɛ ho na wo kwahyehyɛ ho ba na omo de bia hyehyɛ ho no wo ka wo masem ya se akwaya wo to na se wo sika asa
obi bema watene be bi na ade wani bi rekoso ne so ya wakwaya ne toa mani sika sei ya wano kwaya ne toa no aba media ne so besere wo mo a mo so akwaye ye wo mo to sa eto efe wo mo kwaya wo mo to no wo mo ye dididi wo mo ye de jeje ajakwade ya kwanza kwaya wo to ba ye wo de kakra ko pompe ho wo de kakra ko hyehye ho aboka ayi sam ni niam abaye ni social media awia na wo sere outside gentility home cry ya ba ya sa wo se woni uye school ni ena abaya bra wo lete wa peja aso lete nim momi en kwa asem ne so ema o na me tumi nyesa ile la o ye bibia ema obi akọ ni we 2 years about between na me wa na me te say if you after me say ni ho nye de na me mpe bi ma no ho nye de ho ba ya de why some that's your quote according to size ya ba ya some nyamu ni sani blackmail a ye no ena o send me voice na me mpe bi nye de ema o na me tumi nyesa ena me hang up some nyamu ni sani blackmail out fika what you to say, ya settle bibia na the American opera mon frère Hama is ready to testify everywhere. Okay. Hama so the name send back to job because Hama no demon Emma Eddie freezers na ni sike ko ma Emma yes ye bibia na ye trans Emma ye bon komo na ye didi ye bibia Emma obi akọ ni we 2 years about between na me wa na me to say if you after me say ni ho nye de na mempe bibi ma na me si madam na wo say onye madam so na mempe bibi nye de ema o na me tumi nyesa na me hang up some nyamu ni sani blackmail a ye no na o send me voice note remember me de betudwa amodi eti you okay na on judge say voice note we enye blackmail na eden and o say o mami 2 hours na manyesika kwa kutoka na me my money 10,000 within the next 2 hours or maybe about social media and I'm responding say madam me talk how ma talk cars ama ma to bia ma me watch ma to bia ma me nani ma to bia ma obia obeme na e come na do wa kase e come na do because of COVID-19 na me pedi bia nye den emma na idea we am kind of me can go bia me can in a very nice way metia no the next day no the me kokko to social media say me de oka na nyame betia me kani e funny na me so me a branch na me say me dey ma no me respond na me di ma say be court na court endi ma say mama na court endi ma say mama in mama na court interest whether we dey fiaka na me dey kan ti ma sue too ba ko no e bibi the friend of deformation of character because of say me di ma sue for 500,000 Ghana cedis ene e ka ko serving with police headquarters ayedi suit ni na ayedi ye dia tuka mama say ni hu say obi wo ho na if you as nigga did watem no ba social media obetime sue no etiefuo abrantie na ene wa me akwachi afia so asnega no de entia wo ma yakwachi afia so asnega no ena wo ka wase ya ba ya nyina ye quarantine ye ho enti sai mama wadwuma na wabuso ana mama wadwuma na waye na se ene kwom de wa ka wo frɛ ye wo se bra panyini wada woroma sani ede bia ya wo ye no sani ede bia frɛfrɛ nkofo se wan ni di ye John and James ni di ye akurai ababa wa ye friend say ne be ya wa ko adopt me by force adoption or pakura ne de na sire sika etika ya sani aya wusi ye no ka we ka wadwuma mu a ka wo frɛ aprante ade ana ka wo se wo ye ne se papa John and James ni pa no omuga lasa dia ye be dia da ye nya sani na na wo frɛfrɛ eye prince I am prince mama no mama prema ni no a aya na wo frɛfrɛ no no ode anwa mo asi so ama wo ne wo baadi no wo wie ye sa be twa na da pa wie ye na be sa be twa mama na da pa mama kura ye frɛ ne se kura na mre finidi
Okosre ni sika na wo wi a wasan be ka che se sa ma me ne kura no wo na wo nu aduane ma wo ne bedi eti yanka we ka ukoye ka se bra pe kakra na ka bra wa pe bia 2000 we bia ukoye wo se bra ma me 10000 wa ma me 10000 me do be ba social media ampa na wa hwenyame anim na de na ba social media wo ma ma na wa ba be de se wo mo audio so a wo ye komi ma no nyina no e wa ha abeka mensa me next video obete wo kakanka o so de a wo be frɛ obi baby a wo bi didie se eho eye twoba miss ba twoba e brand daily money a won ko blackmail obi no wagiri sika so ati ase etiefo mo we kwanya eye so efiesos negative kwase asem kire nkofo ma na wo kwachi ni sesia na Ghana fo no but Jimmy no tama wo hye krata no ye nya panyini bia se police fo ma wo krata ye hye no police fo na lawyer ana ye tro letter ye hye no ase wo bia wo se wo nanimade a wo te borofo kwase aba me ka tira wo sesa wo te borofo na wo timi tworo borofo a enkyira se wani ate wo ka se na meboa me ka tira wo se woni swag na woni level o ka power form se me te wana police ya flemia meko me te wana me nya letter eye court a me reply me nya ye sem ma me hye wo se emle ni Ghana enti Ghana police fo this is the time wa mo be me fia so asne ga hu say eye no kore na emla wo Ghana enya sa mo enya ujai no a wo beba betwa madapa se emra enya adwuma wo Ghana mo mientie okosre wo bi bra ntie sika se wo ma no 2 hours wo ma no 10000 o pese wo chesa brantie de ne ka elboa no kura bi anim a woni abrantie ne ka contract ya A+ kwa mi A+ edi nani ma ne kwaji contract no ti said the angel for any UTV for man contract ya oye contract ni true fa no oji sika ni di wia o se contract ni wonya biem na wode na da na brade obeye UTV for bi no obegu wo mani ma se Father Dixon oba beye bi oba beye ayi bi angel TV for bi ene mo hwe ebi no wode ya papa yi wa kwa blackmail papa no ena papa na me ye di abankaba ne ye di abegu ya ba ya ansa ye twina si wiridi sa ne ye keka o sa ne ye keka ye si ye twi ye si o ye twina si wiridi ya se menko kwasia onum enioma na onum ana ni traye koto no ofiri sa Ghana nyina ye ne dia o Jimmy wie frafra nkofo hungry dog wa no o se sere sika ekwam de no amun se o poso ana ekwam de no ekwam de na bra ho ase ne nkofo omwa ekwam de na jagangan to lies no jaye koso ana katu court according to size court no ye wo 1 pound ye wom ye wo 50p wom ye wo ayi 60 pounds wom so na so ya ba ya de abre wa zogo abre wa kago abre wa wode felesi atata ne ho no opese woni mmaba wa esi akan wo media ne so wo pese woni akuapim polo ababa wa sono ababa wa wo kobresie akora afiafia yi wo pese woni akuapim polo eyepe he mami abre wa ba abre wa na brafom wa ba abre wa gaga ni ye too much so ni kobo o sra sa na wadidi na wodi ahye sa na nu ya maya bi so badiji wo musika o me ne bedan me manfiu sa ya si boutique ya ne wodi mu ka de ye nka atade a ufiri pieto ufiri atade a firi pieto so would fre na se eto me da dia na dia betna Instagram gaga wo baba be kana na aba na moa asem jai wo gaga ya be kana na aba na moa se na aba na moa akwaje ka ne nya ne dia eni pancha ye pe wo bi o wuni mafutuo se ya betu young girls if wa sister
Una wo mami enu to hofo. Neka to court according to your size. Na de bia nya aduane go fridge na fa feed wo ho. Na fa feed wo ma. 1 pound pe. 1 pound. Meni obi anko competition 1 pound no. Enie e fata men so. 1 pound wig, 1 pound makeup. 1 camp gangan to 1 camp 1 pound. Try go to according to your size. One more when one more competition no. More underground business you. So what you say, sister? Mommy and twa audio ni so. Mommy and twa so. Because I Ghana hano emraye juma reset quarters. I did switch ni na I did ya tuka. Mama say ni who say obi wo ho na if you as nigga do attend about social media obet you see no. Because I Ghana hano emraye juma na emraye juma in a sense say once them get there court na not just obudi can invite the first one wa ma entina anope o ma koche no na not trying. Oh, okay. And say our police for them. And our police headquarters are all trying statement. They try a statement. And I'm saying you say time I call banning now. Me down to body pie tornado. Now tornado no any the course from A to Z. The tornado so buy. Okay. Please follow me now. Sign to us. It's Ghana here for Ghana this year. And yabaya adia edina copy Ghana posi for some. Any say only a papa bia, should I say? Morton and Kay, Papaya Morton and Kane. Papaya Morton and Casaya Morton and Kane. Should I say? Kuoko Pesica, na Papanisi or Nisicanibi. And also the Papani Baba social media swab a good animas, and pie or the baboon animas. And a Papano say, already I want my casa on your day. Or the Nasa Coma, the lawyer, or the Asamna Coma Womo. Say, according to Papa Numa Samna Muti, no Samutia audio ya. Papa Nisi was soon no Sikakasia pa. Nanya be a papa Yasronia Botanaya. O rare and one. Miss Row, a moja cry been suffer. Sassy Kay, say a tony fear now on a tree I 7-1. If you now won't try, if you any munina. And you know, but this and go for Gina Bonti try a mansions and cry. And Gina Bonti try a mansion, see a bachelor. Now, Yaba Yadia, or Nina fear any moon try mansion, Cassia or Timu, a bachelor, done, Mr. Mansion, ye, and the Sika would sue Yaba ye for deformation of character. And they say, what two police if one mara, say what the Marashan and some. Now what cratter anymore. Now what on the social media wash letters ya they are sending no. Not just a yaba ye join a new media and so say a woo papa wood in a car. It will say papa on any car. Say some way about to us. Now who say ya to us what? Now I am amin gege. I was a me quatri tornado because papa say a bra contract in a buy, not tornado or hobby. And you know, a semi police station, ya sign a quatri tornado for the fee, ama a net and a pace a CA tornado a quatri on one sem. Messanya tornado life. Na matachi papa life will be any update, any new man costume in ano, more better. Why? Yet, and now bet far, Uqua piano. Now, Danny won't quasi as some. And I buy Nanaba Damoa, Nanaba Damoa, Nanaba Damoa, Nanaba Damoa, I'll bet 2 4. The Nanaba Damoa yebi. Unya chumna ya na mempeno ebi no. Oje nkwafo ne ma de ya gangan to asa. Moje ni o ma de ya gangan to. Enya na na ma da mo akwa ne ekokofa afofia nto ata. So obi da be che na de. E na nipa kro no ba bi ade ni firi a eba no.
ebi a problem bi aba ho a eno ye beka ho asem eno no ngege se me hwehwe mu ansa na me dia betu dwa na se na na aba na mwa woni wo bia mpem challenge wo wiase na abekwa akoya saade we because of any penny so dia na ede wa koto prison saade we etimi di nipa koto prison 5 years sa na mo di beba ba na birthday me dia before a metwema no fian garment no bekwa akohwehwem say yes DBLA for dia betu dwa se ka no a na aba na moa na wutimu no ka no obi eka number na chese we a criminal case ankasa Honorable Rahel Apo enyame ekasa Honorable Rahel Apo enenya awo kafe wo a unya credo bi eya ene de the gangantoa man himself Kwame A plus odie efiaso asnega ebema wanya asem na court mpoye eya bebuo ena mi bu Kwame eya bebuo efiaso asnega Kwame A plus kode wo beto asem mu na court wapon bedie na court empoye etiefo mini asem bi aka ya ba ya sani ya ne de otwe na no sinkuofo de echetokoro benti ne benfi kora no wo yipie ya de ya da sore ye eye Adum TV fo na de news na betudwa eti news no so me ya de betudwa me de mekwa akohwe ni pakoro ene ma mekwa hwe abrantia ne be makoro a wasoa ya ba ya ede na kogina asendi bie na ne kwadu abrantie si wodi boy ya ba ya no number 1 deformation of character se wa besre ni sika na ka u ba ya wo se bra ma me kakra ni u send ni audio nyina audio no there's a threat audio me next show it won't like ngege brosco to page na kwa na like won't like ma me ngege page wo Facebook wa ko like because ehwa ana ye bedi djuma no aha say me ba ya na me mfili papa aha me ba ha ya na me timi ntoto bomb no because aha no empanyifo ne me felifo bi wa ha aha no answer Rahel Apo abaso e hu se nkofo bi hwe empanyifo bi wo so ti aha say na ya na me ba me timi ntoto atiefo asani ya me ka kire mu ngege page wo eye onyi ni low no shane high sa na kanto si wuraba momoni wuraba bidie wuraba enchena mu wuraba awu chena wuraba wata ade £100 da awu chena wuraba watwi make up £100 bi na ka ba na me mama bi ato aduan ye di eti £1 levels no me kwakopim se mewu onti asia eya me size eya me coat me pesa asem watu nipa me pesa be kom be de me ama me dia ko blackmail nipa se me tia na se kom de me na me twa mani a e woni e me frɛ no se me twa mani na aho kire brem e woni e me frɛ nipa no frɛ no na wa ma obi ayen kase ye de ne ba social media begu nanim ase wo twe opuro oho se kanka bi ya ba ya ansa wasa ka fa fidie aw wa no chabe o so dia na wo di multimedia fo atem se multimedia fo fa wadwuma ka abekwa akosere ho fun o so dia na wa betre media so na wo sesen multimedia fo nkwasea sia aboata o so dia na wo ba be didi oba premier ni ba bi ti se Florence Obinim asia ka unia ni Florence Obinim ka abekwa akwa o bekwa blackmailing obi